u nekom redoslijedu tematskom. Prva je bila oslobađanje od energetskih linkova, tako? Koje su uglavnom vezane na nekakve situacije koje nas iscrpljuju i koje nam uzimaju energiju, pa smo se čistili od tih vampira. I takvih situacija, tako? Koliko ih je bilo na prvoj? 4. Onda je druga bila radionica energetska komponenta afirmacija, tako? Dakle, zašto nam se afirmacije ne manifestiraju? Gdje je greška bila u prvom postupku? Treća je bila struktura aure i čišćenje čakri. I sad smo došli na nešto što je slično prvoj temi, ali obrnut proces. Mi ćemo se linkati na nekakve energetske izvore koje smo sami kreirali, a koji nam dižu motivaciju. Ok, znači pokušavam večeras dati jedan ključ u ruke gdje vam ne treba nikakav treći faktor, ne treba vam niko sa strane, ne treba niko ko će vas aktivirati energetski. Može se napraviti tretman energetski, da vas se očisti, digne i pripremi za to naravno. To uvijek možemo napraviti. Međutim, ono što je meni bitno je da vam dam ključeve ruke u situacijama kada ste prisiljeni sami reagirati to relativno brzo ili onoliko pratiti tempo koliko vam odgovara. A to su situacije kada gubite ili motivaciju ili gubite fokus ili donosite niz odluka ispitujući koje njih ispravno. Uglavnom kada niste skroz u punoj snazi, u punom fokusu za ono što u stvari želite od sebe postići. Međutim, opet ću se nasloniti na vaše životno iskustvo, jer je to savršen radni materijal. Tako da ćete malo kopati po sebi i vidjet ćete koliko vi u stvari imate bogatstva još uvijek koje mislite da je u stvari neiskorišteni laten. Brajiće, izvolite. Ostavite vrata zbog cirkulacije zraka. Čeka vas mjesto ovdje. Dobro večer. Dio na listu, pisao sam nešto. Jo, ne znam. Ajde. Sama ih znam. Uglavnom, ono što je meni večeras važno je da vas podsjetim na jedan vrlo važan princip koji često zaboravljamo ili ne koristimo ga na pravi način. Uglavnom se spontano vežemo za afirmacije, odnosno vizualizacije, bih to bolje rekao, za vizualizacije koje proživljavamo i pomoću tih određenih unutrašnjih svakodnevnih vizualizacija mi se neprestano hvatamo na određene momente našeg života zbog toga što su naši resursi ono što nas definira. Što su naši resursi? To sam već prije govorio u nekim predavanjima. To je sve ono što smo mi stekli genetski, dakle kroz genotip, kroz naše odrastanje, kroz okruženje, kroz iskustvo, kroz znanje, kroz sve ono što nas je činilo u našem životu nama samima. Dakle, niti jedan zaključak, niti jednu odluku i niti jedno pojašnjenje za sebe osobno ne možete donijeti izvan vaših resursa. To što ono u NLP zovu mapa. To je vaš život. Dakle, samo ono što imate u sebi je radni materijal s kojim vi možete nešto napraviti. Kao što su astronauti Apollo 13 mogli napraviti filter za CO2 u zraku koji su izdisali samo od priručnog materijala koji su imali gore. Inženjeri NASA su poludili kad su shvatili da u jednom modulu ima jedan filter, u drugom drugi, ovdje je kvadratač i ovdje je cilindrič. Krugu, kvadrat ne ide. Ja su morali od korica menjela, od traka ljepljivih, od onoga što je bilo u brodu napraviti filter za zrak. Hello. To je najveći podvig svih vremena koje sam ja bar u astronautici vidio. Osim njihovog poratka na tako nešto napraviti. Tako i vi. Vi možete samo na osnovu vaših resursa pronaći snagu u sebi u datom momentu koja će vas u stvari podići situaciju koju jeste. Međutim, kad sam već govorio o toj vizualizaciji, konkretnoj, apstraktnoj, površnoj, dubljoj, nije uopće bitno kakvoj, vi se dakle neprestano vežete na neke elemente vaših resursa. Vaše životno iskustvo govori vama samima da vi unutar vaših resursa imate niz događaja, doživljaja, situacija koje su vas formirale ovakvim kakvi ste sada. Sad ste u odnosu na sva vaša životna iskustva u trenutku kad ste najpametniji. Imate najviše životnog iskustva. Hvala. I kad se vi u stvari razočarate u nekoga, u navodnike, u neku situaciju, a niste se vi razočarali u tu osobu. Ona je dalje ona koja je bila prošla pored vas, nije vas ni primijetila, ili nije ni primijetila trag koji je ostavila u kontaktu s vama,
i tako dalje, zbog toga što su u ovom filmu u svojoj mapi. Vi se najčešće razočarate u životu u vašu procjenu. Vi ste šokirani, vi ste pogriješili. Nije ta osoba bitna, vi ste u šoku, hej, vi ste suočeni sa svojom greškom. Ne možete vjerovati sebi da nakon toliko iskustva i svega toga što imate u životu, opet ste napravili krivu procjenu. Pa vraćate sami sebe na početak i onda balon puka. I to vas pušta down. Da. Imate niz situacija u životu kad ih se sjetite, to vas malo zabrine. Ili vas rastuži. Ili imate takvih situacija. Sjetite se nekog događaja. Zašto taj događaj koji se dogodio prije 5, 10, 15, 20 godina, moga bi ja dalje, ali neću u vama izazvao takvu emotivnu reakciju? Zašto je moguće da neki događaj koji je davno bio odrealiziran u vama stvori negativnu emotivnu reakciju? Zato što je vaša tadašnja emotivna reakcija u tom trenutku bila izuzetno ekspandirana. Vi ste u tom trenutku vašeg života ekspandirali snažnu emotivnu energiju u polje oko vas. Jer se slažete? Toliko jaku emotivnu energiju da je ta energija ostala utisnuta u astralno polje. Ostala je utisnuta u tom trenutku u vaše vremenske linije. Kao energetski rezervoar koji tu vibrira. Toliko je jak da ga i danas osjećate. Vas malo baci u bed. Užite o čemu se radi. Energija ne može nestati, ona se samo transformira u svoju formu obliku. Ali ona ima svoja sidrišta, ima svoja hvatišta. Sad ću malo govoriti o tim sidrištima. Iz ovoga ćete naučiti kako ćete se odvojiti od takvih sidrišta. Ako vas stalno neka situacija iz vašeg života neprestano vraća u neugodno sjećanja, onda vi u stvari morate rezati link prema tome. Morate rastočiti tu energiju. Takve tehnike radimo na ovim našim meditativnim grupama i treninzima. Počinjem da napomenem odmah sad. Jer kasnije mogu zaboraviti u ponedjeljak, u utorak, petak počinje redovna meditativna grupa ovdje u Yoga dvorani, kao što smo radili godinama ovdje. Utorkom i četvrtkom u 8:30 navečer. Radimo otprilike 45 minuta efektivno, a družimo se sat i pol. Tako, ako je neko zainteresira da od utorka krene, s ovim novim jesenskim ciklusom možemo se kasnije o tome detaljima dogovoriti. Dakle, 8 treninga mjesečno 2 puta tjedno radimo. I tu kombiniramo određene tehnike relaksacije, meditacije, vizualizacije, energetske cirkulacije, izgradnje aure i ovo što večeras radimo. To je sve u tom nekom određenom paketu i kroz seminare koje sam održavao i ljudi kad završe seminare obično se priključe grupe, ima i koji nisu završili seminare, ali sudjeluju u grupi pa se priključuju usput. No da se vratimo na temu. Dakle, te linkove možete odvojiti od takvih neugodnih situacija koje još uvijek vibriraju, vi ih osjetite. Međutim, vrlo često imate iskustvo da se kačite na te negativne situacije iz prošlosti, koje još uvijek energetski egzistiraju i još uvijek u vama mogu izazvati određene energetske promjene, emotivne promjene, zbog toga što ta energija nije uzemljena ili rastočena, ja bih to tako rekao. Ostala je aktivna. Međutim, prije nekoliko godina imao sam jednu situaciju kada sam radio tretman s jednom osobom koja je bila u izuzetno teškom emotivnom i energetskom stanju. Njoj se svijet rušio, ali do temelja. Ona nikakav izlazak po sebe nije vidjela, ni u čemu, ni u jednom aspektu života. I to je bilo bezizlazno. To je ono kad čovjek dođe do kraja što do svega. Na izgled, naravno. Međutim, daleko da je bilo od toga. Ja sam s tom osobom napravio onako, dobio sam ono klik, da napraviti jedan sistem, da vidim da li je baš sve tako crno kao što je. I apsolutno se nisam osvrtao na posljednje vrijeme, posljednjih 6 mjeseci, posljednjih godinu dana u kojem je egzistiralo svemu tome kako se to akumuliralo, nego poznavajući te energetske sustave, bilo mi potpuno jasno da je nemoguće da ta osoba nikada u životu nije doživjela nešto što je u stvari nju iznimno motiviralo. Gdje je ona bila ono high, gdje je imala nesalomljiva krila, gdje je emotivno pucala po šavima, ali u pozitivnom smislu. Razumijete? Dakle, morala je u životu, u bilo kojem aspektu, pazite, ja govorim u bilo kojem aspektu, vi ćete večeras kad budete radili praktično sami izabrati svoj aspekt koji želite linkati. Da ću vam ja pomoći kako ćete to ostvariti. I onda sam napravio sljedeće, ja sam u stvari tu osobu, kroz tehniku koju ću sad večeras s vama proći, vratio u taj moment. Nešto što bi se moglo reći regresijom. Ali ne hitno regresijom, i to sam radio svojodobno, nije to sad bitno, poznajem te tehnike, nego sam je na neki način emotivno vratio
neku emotivnu regresiju u taj trenutak kada je ona prepoznala neki od, ja sam rekao, bilo koji aspekt života, je li to profesionalno, je li to završavanje fakulteta, je li to zaljubljivanje, je li to, a nije će bitno što je. Vi ćete u vašem budućem radu, od danas pa nadalje, sami birati aspekte koje želite aktivirati, koje vam u tom trenutku trebaju. Razumijete? U profesionalnom smislu, ako ste down, pronaći ćete u vašoj vremenskoj liniji profesionalni moment koji je up. Razumijete? U nekom socijalnom odnosu, ako ste down, pronaćete neki moment u kojem ste up. I tako ćete se linkati na te momente. Ja ću vam sad pomoći kako. Ja sam u stvari tu postigao rezultat koji je zanimljiv. Zbog toga što ta osoba, to mi je bilo interesantno pratiti, kroz tih 15-20 minuta tog procesa, da ta osoba u početku nije osim tog nekog detalja mogla osjetiti ambijent zbivanja, emotivnu ekspanziju nje same u tom trenutku, u tom životnom zbivanju. Međutim, kako je ona vremenom to držala u fokusu, isplivavali su, energetski se valovi počeli isplivavati jer se u stvari linkala na taj moment i onda se povezivajući s tim doživljavala je u stvari dio po dio detalja koji su bili vezani za taj trenutak. Znači, osim što je u početku bio općenit, on je počeo doživljavati, dobiti sve više i više informacija, emotivnih, energetskih i naravno što mi se sjećate. Bila je par detalja koji se sjetila i onda je kroz nekoliko minuta, aha, pa i ovo je, pa i ovo je, i ovo je, i onda su se u stvari, ona je počela vraćati sva svoja sjećanja iz tog trenutka. Zašto su ona zatomljena? Zato što se nije vraćala linkanjem na taj trenutak više u životu. To je prošlo, ostavili za sebe, idemo dalje. I sad smo mi svi u jednoj vrlo interesantnoj iskustvenoj situaciji. Sami smo svjesni da se vrlo često možemo linkati na negativne trenutke u životu koji nas lako izbacuju, tako iz nekog stabiliteta, a zanemarujemo potpuno identičnu situaciju. Apsolutno zanemarujemo to da kako se možemo linkati ili se spontano linkamo na negativne trenutke u našem životu koji energetski tamo još uvijek negdje egzistiraju i s tim negativnim linkom mi povučemo tu negativnu energiju, a sami se bacimo u bed. Mi zaboravljamo da možemo to napraviti i sa pozitivnim situacijama. Tako? I sad vi imate i ta životna iskustva. I zašto? Zato što ste sasvim spontani. Jer to su vaše sposobnosti koje mi svi imamo. Vi isto tako ulazite u nekakvom svom sjećanju neke trenutke, ajme kako mi je bilo dobro, pa nekako vraćate se u to i tako dalje. Tako, imate te isto. Međutim, večeras ćemo napraviti situaciju u kojoj ćemo to malo produbiti. Ja ću vas voditi kroz proces u kojem ćete vi vratiti sebe u te pozitivne momente u životu na jedan dublji i jači način u energetskom smislu. Ne samo dobro sjećanje, nego i sve ono što je to odnosilo u sebe. Dakle, i energetsku ekspanziju koju ćete osjetiti i emotivni doživljaj prilikom te energetske ekspanzije koja vas u stvari, koji reaktivirao tu ekspanziju. Jer smo rekli da prije svega dolazi neki vanjski impuls koji je na podsvjesnoj razini, u našu svijest dolazi kao informacija, to može biti nešto sasvim podsvjesno, može biti dio nekog jumbo plakata, može biti nekakva boja na automobilu, može bilo koji detalj koji vaša podsvijest zakači, vi to ne registrirate, ali taj vanjski detalj i taj vanjski impuls aktivira dio vaših resursa. Pomete, pokači se na njih. I onda vam to u stvari bude prvi podsvjesni impuls kad vam klikne neka misao, izgenerirana misao, a ta misao nije bitna ukoliko ne izazove emotivnu reakciju. Dakle, svaka misao koja u vama je sasvim nevažna ukoliko ona ne izaziva što? Pokretanje energije. Energy motion, emociju. Okay. Kad pokrene emociju, vi postajete kreativni. Jako važan detalj. Dok god ne pokrećete emociju, niste kreativni. Kad pokrenete emociju, jeste kreativni. Emocija može biti pozitivna, negativna, bilo kakva, ali postajete kreativni. Tek u tom trenutku kreirate vibraciju unutar vašeg energetskog polja. Kad ste iskreirali vibraciju unutar vašeg energetskog polja, koja je potpuno sukladna emociji koja vama egzistira, vi iz vanjskog energetskog polja u stvari filtrirate ogromnu količinu energije iste vibracije. I sad smo došli na ono što vibrirate, to dobivate. U svakom trenutku vi neprestano radite vaše manifestacije. Samo što su one ili u pozitivnom uočljivom ne raskoraku, nego nije ni u disbalansu. U pretežnosti pozitive, mogu biti u pretežnosti negative, a mogu biti i u stabilitetu, u neutrali. Razumijete? Dakle, u svakom trenutku svaka vaša emotivna unutarnja i energetska reakcija ima svoju refleksiju. Samo što ona uočljiva više ili manje. Ovisno o tome koliko ste se odmakli od onog ravnotežnog stanja, u plus ili u minus, onda je uočavate.
Pa kad nešto dobro vam se dogodi, onda wow, vortex! A koji je vortex? Tebi je vortex svake mikrosekunde tvog života, čovječe. Samo što ti moraš znati da je taj vortex ili kontrast ili pozitiv ili negativ ili kako god hoćete ga zvati, trenutak u kojem vi uočavate odstupanje do krajnje točke u plus ili u minus. Pa ga onda zovete ovako ili onako. A ne zovete ga nikako kad ste u stabilitetu. Ništa se ne događa. Ma događa se i tekako vam se događa. Ima razumijete? Sve što vam se događa, vi ste u stvari postigli sinergijom sa okolnim energijama. Šta sad to znači? To znači da vi dajete prvi početni impuls, usmjeravanje energije, ali sve druge okolne energije oko vas utječu na manifestaciju. Tome se radi. Dakle, samo je pitanje koji će energetski impuls imati jaču snagu. Dakle, ono što ćemo večeras sad raditi praktično je u stvari upravo to da naučimo na koji način korak po korak uroniti u određeni dio vaše vremenske linije, uz to da smo svjesni da taj trenutak unutar vašeg životnog nekog iskustva je imao prilično jaku aktivaciju vaših resursa u tom trenutku. U tom trenutku vi ste ekspandirali određenu emotivnu reakciju i ta emotivna reakcija je tako pokrenula određenu emotivnu ekspanziju i naravno je tu došlo do onog osjećaja puno srce. Dobio si krila, možeš sve, ne pobjedi si, fantastično, ne može biti bolje. Takve trenutke u životu nastojite čuvati kao, ja bih rekao, kao bisere ili kao dijamante koji će vam trebati jednoga dana. I što ih više imate u životu na kraju linije, to će vam život biti ispunjeniji. Nemojte ih zanemarivati i nemojte se previše kačiti i hvatati se na onih negativnih. Jer onda kažeš, stari ljudi su ogorčeni. Zašto su stari ljudi ogorčeni? Zato što se neprestano sebi dozvoljavaju linkanje na negativne situacije i stalno su, što su stariji, to su više utopljeni u milijardu negativnih iskustava. Sve gore i gore i gore i gore i gore i gore. A postoje ljudi kojima sve bolje i bolje i kako im je sve bolje i bolje? Pa zato što u stvari filtriraju ono što im treba, ono što njih diže, ono što ih motivira, ono što ih aktivira, ono što ih održava. I to je životna mudrost. Što više imaš takvih svijetlih trenutaka u svom životu, energetski pozitivnih trenutaka u svom životu, toliko imaš u svojoj vremenskoj liniji ostavljenih rezervoara pozitivne energije. Razumijete? Dakle, ako ovo je neka vremenska linija, vi imate jedan odjek pa jedan malo manji, pa jedan malo veći, pa manji, pa veći, pa nije bitno. I ovo su vam sad nekakvi u stvari ti momenti koji su doživjeli svoju ekspanziju energetsku i vi se povremeno na njih vraćate misalno, nekako se zakačite, ali povremeno vas stvarno nekad, ako se dovoljno povežete s tim, može i podići. A imate i naravno negativne situacije koje su prisutne, međutim na njih se češće uspijete vratiti, zato što su nekako vezane za tu ljudsku prirodu, da je ljudsko suočavanje sa najtežim i najvećim strahovima, nekakva podsvjesna reakcija čovjeka na način da on misli da će iz toga izvući obranu od takvog straha. To vam je u stvari ista psihološka mašinerija koja se danas koristi u javnim medijima, gdje ćete na dnevniku vidjeti uglavnom potrese, poplave, ubijanja, ratove i tako da. Ljudi to gledaju otvorenih očiju. Zašto? Zato što uranjaju to ih je to nešto čega ih je strah i oni se žele u stvari osjećati sigurnije u situaciji u kojoj jesu, ako promatraju nešto što je apsolutno nesigurno i strašno tamo dalje od njih. Ajme šta mi je dobro, nisam tamo, wow, šta je ovo dobro, šta im se dogodilo, svi da mi potres, i tako dalje, jel? Zašto ljudi tako reagiraju? Zato što se osjećaju sigurno što nisu tamo. Nastane udes, promet udes na cesti, svi gledaju šta je bilo. Svi sretni šta nisu sudionici. Uopće ih ne zanima šta nije, jel? Vidiš, moglo se i ovo meni dobiti, ali srećom nije mi se dobilo, ajme šta sam sretan, jel? A Bože sačuva. Međutim, ljudska priroda je upravo takva. Ali mi bi trebali održavati u stvari i naravno, apsolutno zapamtite, ne propuštati u vašem životu, ne propuštati ove situacije. Propustite šansu, ni Bog vam više ne može. Što se ne vraća? Ne propuštajte trenutak u kojem ćete, bez obzira da to bilo 2 sekunde ili 2 dana, kada uhvatite pozitivan emotivni trenutak u vašem životu, u tom trenutku iskoristite taj trenutak kao takav da ekspandirate veliku količinu pozitivne emocije.
i energije iz sebe. Zašto? Zato što ona ostaje tu u vašoj vremenskoj liniji kao sadržaj. Ne budite promatrači dobrih stvari u vašem životu. Postanete aktivni sudionici dobrih stvari u vašem životu. Aktivirajte se u potpunosti, ekspandirajte energiju, otisnite je kao pečat u taj glinemol zvan astralno polje energetike. Ostavite traga u svom životu, vašom emocijom i vraćate ćete se na nju kada vam god to bude trebalo, zato što ta energija ne može nestati. Ona i dalje vibrira u tom dijelu i dalje privlači u tom kontekstu sve takve vibracije u okolini tog energetskog polja. To su rezervari pozitivne energije. Jesam bio jasan što sam vam htio predočiti. Dakle, isto onako, sad ćete malo raditi ovih dana introspekciju, isto tako kao što ste do sada imali iskustvo da dolazite u kontakt sa nekim događajima vašeg života koji nisu bili sjajni, nisu bili dobri i to vas trenutačno može baciti u nekakvu tugu, neraspoloženje i tako dalje, na isti način, a to ne koristite toliko često, osim nekakvom vizualizaciji, ali ne i energetski kao u ovom smislu, ne koristite dovoljno često povezivanje, linkanje na pozitivne momente u vašem životu. E sad postoje dodatni elementi. Kada vi odredite, ok, sada mi je u ovom trenutku života potrebno da me digne nešto, da bih ja imao dovoljno snage, energije i emocije da izguram ovaj zadatak ili izazov, ja neću koristiti reći problem, to mi se ne sviđa, nego izazov. Koji je ispred mene? Suočavam se s nekim izazovom i moram ga savladati što je bolje moguće u određenim aspektima. I sad ja želim taj aspekt aktivirati. Da biste vi dobili energiju potrebnu za aktiviranje tog aspekta, bilo bi idealno u tom trenutku na vašoj vremenskoj liniji pronaći sličan aspekt u vašem životu koji je imao pozitivan uspon energetski i emotivni. Razumijete? Doslovno rečeno, nećete odbaciti ni jedan mogući, ja ne znam kako bih nazvao, paketić emotivne energije koji ste ekspandirali. Ne bacajte uzaludno ništa od toga što ste proživjeli, zbog toga što sve što ste ekspandirali tada može vam kasnije poslužiti. To je kao da stavljate određeno energetsko spremište ovdje, kondenzatore, energetske baterije, vi stvarate u vašem životu sa pozitivnim doživljajima i ako ih u tom trenutku vrlo svjesno proživljavate emotivno, energetski i znate da ćete se bilo kada u budućnosti lako moći vratiti, linkati na taj pozitivan emotivni dio, onda ćete shvatiti koliko ćete cijeniti sadašnjost. Kad se to događa. I to je bitno. A najgora stvar koja se može dogoditi u cijeloj ovoj priči, znate koja je? Da jesam, mogao sam, zašto nisam napravio? Se sjećate tih situacija? Bili ste u pozitivnoj situaciji. Mogli ste proživjeti, mogli ste otići nešto s ekipom pa ste odustali. Ili bilo što drugo, ne mogu sad izgledati. Ali vi, ajme da jesam. I sad ste vi svjesni, s čega ste svjesni? Prvo, svjesni ste procesa ekspanzije energije. Vaše misli, vaše emocije, situacije, energetske pripremljenosti na takvu energetsku ekspanziju. Sve je bilo na vašoj strani. Win kombinacija. I onda ste zbog nečega odustali i shvatili ste nakon nekog vremena da je u vama krenuo proces ekspanzije energije koji je mogao biti wow, ali nije. Zašto? Zbog nečega ili programa ili ne znam čega. I sad u tom trenutku vi kužite, zašto je to tako trebalo biti? I što vrijeme više prolazi, vi ste shvatili da vam je proletilo, propustili ste, ne možete to više vratiti. I onda tek poludite nas. I onda počinje opet uvezlo da ste napravili nešto pozitivno i vi ste to u stvari zapucali. I takve zapucane situacije vas možda nekad bole više nego one koje nisu mogle biti izbjegnute kao negativne. Tako? Vidite, vaša podsvijest, vaša unutrašnja energetsko biće osjeća to. Osjeća da je tu mogao biti odličan rezervat, da je to moglo biti wow i vi niste to poduzeli, niste napravili, niste uživali u tome, niste ekspandirali, niste se opustili kako ste trebali, niste proživjeli taj turbo wow ili ne znam šta i onda u tom trenutku više od toga nema ništa. A da jeste, bilo bi wow, duhovna hrana za 10 godina, 100 godina, je tako? Da ću vam misliti, ja sam siguran, možda ne večeras, ali kad se raspavate za dan, 2, 3, vidjet ćete kako vam se te stvari počnu vraćati. A što češće ovo budete koristili, znate što sam siguran? Siguran sam, 100% sam siguran. Da ćete ove svjetlosne lampione početi stvarati u životu sve češće. Razumijete? Da ćete ove energetske akumulatore pozitivne energije jako dobro znati iskoristiti.
i da nećete propustiti šansu niti za jedan užitak s ekipom, sa ljudima dragim, sa putovanjima, sa bilo kakvim situacijama, nećete odustati zbog toga što ćete reći hoću to, želim takvo iskustvo, napravit ću to, otiću, posjetit ću to mjesto, nije uopće bitno, uživat ću, apsolutno, zabavit ću se i onda ćete to u potpunosti ispuniti. I nećete, znate šta je druga bitna stvar? Kad vam se dogodi situacija koja je onako uobičajena pa vam neko tu svojim prisustvom ili nekakvim sitnicama koje su usputni problemi u putovanju, zakasnili ste na trajekt, počne stvarati nelagodu. Ma neće mi ovih dana ništa pokvariti. Jer znate tu parolu. Dakle, vi ćete se boriti za vaš užitak u vašem životu, stvarat ćete ovakve pozitivne energetske akumulatore, jer vam to treba u tom trenutku i treba će vam cijeli život, ono što je najbolje, ta energija ne umire, ne gasi se, ostaje tu, ostaje vaša. To je najbolje od sve. Jel u redu? Svi oni drugi elementi koje sam napomenuo, pa sam prešao na onu priču o meditativnim treninzima koje ću imati ovdje, odnose se na dodatne energetske elemente kako određene emocije reaktivirati u višu razinu. A to je da određenim energetskim aspektima dodate još dovoljnih elemenata ili parametara sukladnosti, da bi bilo ono 1/1 da se sve poklopi, kako bih ja rekao, i trenutak, i emocija, i energija, i boja, i vibracija. Sad ovi koji su na treninzima i koji završili moje seminare znaju čemu se radi, a ostalima ću pomoći. Svaki aspekt vašeg života je određena energetska vibracija. To je, ja ću sad na brzinu samo proći neke glavne elemente aspekata, a odnosi se na energetske aspekte kabalističkog stabla života, dakle 10 aspekata, 10 energetskih centara zaduženih i zasluženih za svaki vaš životni potez ili situaciju. Da li je to kreiranje novih stvari, osmišljavanje novih stvari, novih ideja? Da li je to veza sa vašim nekim muškim autoritetom? Da li je to otac, supružnik, poslodavac, država, nije uopće bitno, odnos na firmi? Da li je to odnos prema starinama, nasljeđu, nekretninama, tradiciji, odnosu prema majci itd.? Da li je to čista ona otvorena kosmička ljubav koja u potpunosti ekspandira? Da li je to vaša impulsivnost, vitalna snaga, pravo na samoobranu itd.? Da li je to opći stabilitet, opći prosperitet? Da li je to uživanje u životu, u lijepim stvarima, u umjetnosti, u krznu, u socijalnim odnosima itd.? Da li je to intelektualni rad, polaganje ispita, učenje, pisanje knjiga, sve ono što je vezano za pisanje, učenje, sve što je literarno, sve što je intelektualno, za psihičku snagu? Da li je to nešto što je vezano za vaše zdravstveno stanje, za biološke funkcije života, za savladavanje nekih vaših unutrašnjih energetskih poteškoća itd. I na kraju, da li je to vezano za uspješnost materializacije svih tih vaših gornjih energija u ovoj realni svijet. Neko može napraviti sve na kraju, uvijek ima onaj moment kad mu prokliže zadnjih 2% pa ne postigne taj cilj do kraja. Dakle, bilo koji od ovih aspekata koji sam sad naveo mogu biti glavni energetski determinatori, odnosno mogu biti glavna nekakva energetska okruženja u kojima ćete vi moći iskoristiti bilo koju situaciju u životu. Znači, ako vam treba dodatni ključi, ako budete htjeli sad večeras i to dodati u cijelu priču, ja ću vam pomoći na način da ako želite sada u ovom trenutku sebe linkati na jedan dio vašeg života koji je imao izuzetno dobar, pozitivan, energetski i emotivni aspekt koji biste željeli sada u sebi ponovno osjetiti jer bi vam to dalo poticaj da u ovom trenutku ponovno nešto takvo, slično ili jače od toga doživite. Znači, ne odnosi se na to da ste onda imali top klas situaciju pa ćete sad ponoviti. Ta top klas situacija za vas može vama biti okidač da sada još više aktivirate ovu situaciju koju jeste. Ono nije ograničenje, ono je samo početni impuls kreacije da bude što sličnije tome. I onda ukoliko želite, kada izaberete aspekt vašeg života, sadašnjeg, aspekt vaše sadašnjosti koju želite aktivirati na tom visokoj razini, pazite, ima jedna druga stvar, vi možete imati jednu životnu situaciju, recimo posebno u emotivnim odnosima, kada ste imali izuzetno dobar, pozitivan trenutak, pa se kasnije to postepeno deformiralo, gasilo, mutiralo, ne razumijete? Ovo ćemo odrezati, ne govorimo o ovoj situaciji, govorimo samo o ome najčišće.
energetsku, taj nukleus čupamo. I to vam može biti konkretno jedan impuls koji će vas u stvari ponovno dići na ovu razinu koja vam sada treba da biste sa sadašnjom energijom krenuli korak više. Kada izaberete određeni aspekt života koji će vam na taj način biti sada primjer koji ćete koristiti, onda vam ja mogu pomoći da kad mi kažete otprilike o čemu se radi, detalji me stvarno ne zanimaju, nego samo otprilike koji je to aspekt. Onda ćemo na taj način raditi da ću vam ja dodati da u cijelu tu vašu viziju, tog događaja, tog vašeg sjećanja i energetskog emotivnog doživljavanja dodate element boje. To je najmanje što možemo napraviti. Zašto je element boje? Zato što boja ima svoju frekvenciju i akustička vibracija ima svoju frekvenciju. I kada vi u određenu emotivnu situaciju ili neku energetsku situaciju dodate još i boju i frekvenciju, vi ste u stvari dali nekoliko ključeva da se u istom trenutku aktivira energetsko polje oko vas, da to bude pogođenije u svidu, što bi se rekli. Znači, ja ću vam, kad vi meni kažete, ne znam, želim sada u ovom trenutku riješiti moj energetski potencijal kako bi savladao izazov koji je vezan za taj aspekt, a u životu sam imao određeni takav pozitivan aspekt koji mi je bio lift up, onda ću vam ja dati informaciju koju ćete boju dodati u cijelu viziju. Kako ćete vi vizualizirati, vaše sjećanje ćete vratiti na to što vam se događalo, da sve bude u toj nijansi te boje. Jer će vam to pomoći da u stvari držite to u fokusu, da to na neki način ogradite. Ukoliko želite, naravno na taj način. Ako se priključite grupi, kasnije mi to možemo u nekom od treninga primijeniti ovu vježbu pa ponavljati koliko vam to bude trebalo. Tako vam, možemo smo radili 2 godine, tako je stvarno. Bilo primjera kada spukne, idemo sad ovo, idemo sad ono. Tako da je bila situacija dosta interesantna. Dakle, uvijek ta znanja koja stječemo kombiniramo sa trenutnim potrebama. Imate li kakvi pitanje vezano za ovo što sam do sad prošao? Jesam li pretrčao preko nečega da nisam došao odgovor? To mi se isto zna. Ne bi se čudio. Ima li pitanje? Nema. Ajme meni. Ili je sve jasno ili ništa nije. Postoje 2 vrste pitanja. Postoje pitanje koje je iznimno precizno postavljeno, to je pitanje kada osoba koja postavlja pitanje ima svoj stav vrlo jasan i želi provjeriti moj stav. Jasno. Ima pitanje koje uopće nije precizno postavljeno, što znači da osoba koja postavlja pitanje želi znati više o tome. Da zna jako puno o tome, bilo bi jako precizno pitanje. Me razumijete? Znači, oba 2 pitanja su samo po sebi jasno što znači. Možete me pitati kasnije, naravno. Imate li sada u ovom trenutku vi neku određenu inspiraciju, što samo malo govoriti, da se možemo lakše koncentrirati? Vi smo primijetili da ova grupa ovdje posjetitelja ovog lokalnog kafića, koga tako možemo nazvati, kafić Židić, jako dobro raspoložena svaki put kad mi odimo neke energetske tehnike meditacije. Četvrtkon ti je, ovdje je klasika. Četvrtkon. Tako? Je svaki dan četvrtkon je ono. Sada na ventilator, ali neće baš biti akustički poklopac. Imate li, prvo pitanje, prije što počnemo, imate li ideju što bi vam sada bilo najpotrebnije u ovom sadašnjem trenutku kao emotivna podrška? Imate ideju. Znači imate neki izazov koji želite rješavati. To je super. Drugo pitanje, imate li u vašoj vremenskoj liniji bilo kada sličnu energetsku emotivnu situaciju koja vam je bila pozitivan primjer? Ne možete procijeniti da li je dovoljno pozitivan primjer, jel? Imate li bar približno dovoljno pozitivan primjer? Izaberite najbolji mogući. Ajmo ga sad napraviti da bude to, a vam sutra bude ono wow, the best of the best na tu temu. Razumijete? Zato i sad radimo ovo, ne zato što smo mi sad proživjeli najbolje stvari, pa sad mi moramo iz naše prošlosti vaditi najbolje stvari, jer novih neće biti, bit će i bolje. Zato samo koristimo ovo kao kidač. Zašto? Zato što tad nismo znali ovo što sad znamo. Da smo tad znali ovo što sad znamo, onda je bilo super, tako? Dakle, pronađite iz tog aspekta vašeg sadašnjeg izazova određeni trenutak u vašem životu koji je
najsličniji situaciji koja vam je sad potrebna kao emotivna podrška, a koja se odnosi na situaciju u vašem životu, gdje ste vi osjetili energetsku ekspanziju, pa čak nekoga oko vas koji je bio uzor, primjer, tako dalje. Jel može? Bilo šta. Vidjet ćete da ćete se, kako se duže bude trajao link na tu situaciju, sjećati više detalja i osjećati više detalja iz tog trenutka. Više nego na samom početku. Počet ćete ga buditi iz usnulosti. Počet će se stvari odbijati na novo. U vrtlozima će rasti. Jel imate te ideje? Ok, dakle. Ja ću sad s vama napraviti onu uvodnu relaksaciju da vas prvo opustim psihički kao što radim uvijek taj antistres otpuštanje. Sjedit ćete samo ovaj moj govor, dakle prvo ćemo napraviti relaksaciju fizičkog tijela, pa ćemo napraviti relaksaciju psihe, pa ću vas ja dovesti u određeno meditativno stanje u kojem ćete vi biti potpuno spremni fokusirati se na ono što vam sada treba. I onda ću vas korak po korak voditi do tog trenutka kada ćemo se linkati na određenu situaciju u vašem životu, koja vam je bila najsukladnija onako energetskoj podršci, koja vam je potrebna da bi vam sad bio okidač za ili inicijalna vibracija za uspostavljanje još veće i aktivnije energetske akumulacije i ekspanzije u ovom trenutku. Na istu temu. Može?